voin hi September ni khatsang ni som ni pathum zirtop ni ania in sawa in chibai levek ule India sarkar le Myanmar military sarkar te anin po thazwal hle ni ar hiat ani data han post India sarkar le Myanmar military sarkar te chu akum telin anin po chhauzela kumin sang ni som ni pathum atang phei kha chuan anin po thuk zual ni in BSCS le India for Myanmar ten an report an tar lang ani Burma Affair and Conflict Study le India for Myanmar ten report an siam Myanmar sipain thu nei na alak thlasam thum chung India policy le Myanmar ne na in lai chin na report ti press conference chu August ni som thum khanan manga tundin huna hian India hian Myanmar hi mipui hriata thian thangin lan tir lo ma se wanzar phena thlop hlea India democracy kal phung le Myanmar democracy kal tumdan ne na ain an thelo awangin har satna om thu an soi thina NUG sarkar po hi mala chaklei theilova PDF te hoi hodna konga po chaw theilea India hianama tang ma chuangai tu thina wangin har sanna kan tok mek ani ti in BSCS a thunei tu Christine chona soya India hiana then omram pathum in kalpo ton nan ti in kala ta tuipuya leiro pui taka hunglu towa Myanmar lamin thei top chuwa mekin athlek ton mek thu report som pathum zinga tarlan ani CNA basic military training batch tum somnga pakhat na tlung taka zo fel ani Chin National Army CNA te bul tumin CNA basic military training batch tum somnga pakhat na chu August ni somni pakwa khan tlung taka zo fel ani thlathum chung basic military training na hian CNA PDF le CDF battalion palia tangin mi zani somli antel thei thu hriat ania basic military training kharna in khoma hian CNA officer tele mi poimo thanem takte baka zirtir tu ten antel pui thei thu hriat ani bok ri khodar chevel India le Myanmar ram ri vela vokri lengin an pulna sa hle Chin state Falham township ri khodar khole India ram ri Mizorama vokri chi khadalen chiama wangin vokan thinual thu tual chumi te hne na tanga hriat ani ri khodar Cheu khomoya tual chumi pakhat chuan he vokrinat na hi an kuwa thaloin thi sen an etel thina chuan ei du lo bok vokno te phei chu an ke malam an zenga an thinghal mai thin hetiang hian ri khodar chevela cholkar ni chunga om towa vok cho tur choning noi kan la ka tangin an in kai chhong thina Mizoram lama po vok an thi ve nual mai heng vok te hi kalimi watanga an ron phurte an ni tlang puya chu wangin voksa hi ka leito lo ti in a soya Mizoram lama po vok hrilena wangin an thina sathu hriat ania kalimiwa po July thla tang khan vok hrinat na wangin vok pula omnual thu hriat ani bok demoso khopuya in beina military council sipai officer telin mi somsari chuang an thi kayini state demoso township faruso khuwa kongpuya kalmek military council sipai somsari an thi thu NUG PDF Naipido battalion tenan thu chuan tarlang ani Demoso township Faruso Khua Kongpuya Kalmek military council sipai officer telin sipai zanga rual te chu August ni niatang khan PDF tang rual pol tenan beiron thu hriat ania PDF tang rual pol zinga mi pahnin ramtan nun nan hlana mi panga an hliama military council sipai te an officer telin mi somsari an thia thona in voin thlengin min la beisel tin NUG PDF Naipido leader boti za chuan August ni somthum zan khan MPA media hil ani hein beina hian Naipido NUG PDF region le state DMO local PDF battalion pakhat bitanu PDF le tangrual polten an beiron thu hriat ania PDF tangrual polten an beina hian military council ral thuam le man ro tam tak an lak sak nual thu NUG PDF Naipido ten an thu chuan tarlang military council sipai te hi thi le hliam omnual ma se beichhun zom zel an tum nia hriat ania August ni somthum po khan an kale na sathu boti za chona soibok ani Kalimiowa military council hon skula zirtir tu mi pathum man anni Sagain reason Kalimiowa military council hon skula zirtir tu mi pathum te chu
August ni sarile ni riat khan Kalei District PDF 10 manin dananga thu boi an ortir thu riat ani August ni sari jingdar som pakhale chan ve khan Kalei District PDF te chuan tong phila a taka number 9 tun ma a number som pathum school an lu chila an head u san tun mong le zirtir tu vum suan khai ten mana August ni som ni paruk khan Kalimiu People Police an khunga heng mi pahnih te hi ram ti boi tu section som nga pahnih bracket a mangin thu boi siam sak an ni thu riat ani thu boi or mek vum suan khaya nu pui hi Military Council Noya High School number paruka zirtir tu ania a farnu po Military Council Noi ku mai school ami dil zirtir tu thok mek ani thu Kalei Township People Police 10 an thu chuan tar lang ani hetiang vek hian August ni ria zandar ruk le chan ve khan Kalei District PDF 10 Military Council Noya thok Kalimiu Township choka khuami dil head tong philau ata u mong khin chua chen naina August ni somni paruk khan anman ramti boitu khe somnga pahni bracket e mangin Kalimiu People Police sa an khung thu riat ani bok Kalei Township People Police KPPA thu nei tu pakhat chuan NUG sarkar chuan Military Council te chu terrorist ti in a puang to a Military Council Noya an thaw wangin kan mana midang po man turanom chuan kan man lenga Military Council thop tu reng po mi puiral an ni ti in a soya heng mi pathum te an man ba ka hian Kalei Township People Police 10 Kalei District Bank Manager le District Insurance a thok mi pa pahnih te po an khung ri thu riat ani bok ani